me kura man ne me ha mo wai so ni obi wa sama ani okununka oni obi wa sama koni okununka senepa wan semepo bia me yama no nyo bia me yama no nyo maame na ye friend Agradaa no onye nipa oye nipa bonefo ankasa se wode owuo threaten wa ese osori gina wona so yi na upeja na uhunu se on tena se trasa cause Agradaa ka cho se obekun a na waagene se o Agradaa kan o ntimi nya hwe onye ntimi nya hwe wani mra ho so no na ne beto aiden ato nti mesere mu anidie mu a wo Agradaa threaten wo especially Rev Obofour and Agradaa de apia bonten se wo obekum wan kan na no keke wo yes wan kan na no keke wo sede nya daaje ewie kura san ka se obesen gu asore nti Obofour mfa ne mani agro na gro aniu enen komo ho secondly enemema audio bi Agradaa ma ne ho kwan ema efia wotimuo no obo adwaman wo fie ho no mo a eho audio abekamensa saya ka Agradaa asem a orofo nya se bia ye kan se ye ne kontine ye ka Agradaa asem o ye nim ne ye den ye ka Agradaa ye oba adwamanfo ba widini ba busuani a oba Ghana se Ghana ya nsori anyina na se bia ya nhye asapo munsu a kromfo ba pa na aba behye no yes oba kromfo eya Agradaa oba widini Agradaa ne oso oba den obekum Rev Obofour enti ya besere se wo a wonim Rev Obofour a openasem mesere ni die mu an se ye nyina yemfa ne nkompa ebom na yemfrefre busuafo sabaya obi abeda ne ho so obeda na abesore ne yese yakum Rev Obofour atoa Agradaa nso o kasa asem no so no o boys a odo mu jimi yes o kasa de ne nsasi ne bo ya de o pe e wo man Ganam mese wo timi ho agro me wa sole ni pa me nsana aka I will kill you fucking Malafaka me go wa sole me I don't lose anything no opa never ya sole me no me be see me what would you be kuna ko ba me I don't lose anything because I don't sell anything me mean just say obi a ba for dem ame and I don't dey for dem 100 cedis any pa me na sole ye I rather spend my money at the church and to walk both focus and penny judging sikla my sati abiem Obofour who did me one from me go was sorry Mr. who did me one from me was sorry ni pami and sanaka I will kill you fucking Malafaka I will kill you fucking Malafaka. That is the word from Agradaa kromfo Agradaa what threaten Rev Obofour life. So America me say ananka Agradaa can say we say anka a police phone here report who they will go straight for Agradaa. Or say I don't want to use the word. Or what the kind was say I will kum you fucking Malafaka. So word Malafaka na kwa kwa de ba ye no Agradaa can ne ko na ni fie. Kwa America krom me say no mekum ya so tie Obofour who did me one from me go was sorry Mr. who did me one from so come on board. I will kill you fucking man. Jesus Christ Agradaa have the guts say or 13 Rev Obofour life say I will kum you fucking Malafaka adentia edia ba de na Agradaa pedia free Rev Obofour no way back ya kan Agradaa when ni Agradaa obi a ye ka dwaman a Agradaa nie ye ka krono a Agradaa nie ye ka jimi a Agradaa nie
Ye ka trutru asem a Agradaa nie. Who is Agradaa? What Ghana? What did Jimmy and sorry I want here for Sikabra Bejilo or Juicy Kadiwia, Moin or Juicy Kadiwia, Moin no co. Ya come 419 Agradaa nie. Who is Agradaa? Agradaa threaten Obofour life say Obekuno nipa na waka sa asem nya ordinary person o yo bia o what track record e wa kunkum ho amanfo ade ma me ngega de ne say wa kum ne bad ye gina na sori Agradaa ntimi challenge ye enti Agradaa ye kana semi onya obia oka ekum asem a ye de ne di agro enti yana hweye na Rev Obofour emana ni na ho Agradaa wo kan say no or boys or do mu Jimmy. Yana very careful. Me the audio be flow amount. Sa me ka say Agradaa ye nipa bone for. Wo ya o ka so wo di bone a wo nwene ho. Ensam a wo kan ya fa Obofour hu. Enya dia wo kan na no track keke o. She mean business. Agradaa ya say wo tete adwuma dia to so a na nsam a wo say wo pia gali bia ba. Ankode gali be sheda be boki. Me wo hono na ge bi frɛ me sɛ onima Agradaa na Agradaa no Agradaa amanisika sɛ onko Obofour asɔre na onko poison ensuo ono bɛkɔ ko hu company bi na onko poison ensuo na omashada de akɔ Obofour asɔre dem me kan yie cause me ne gani di nkomo ba ko mienu miensa no me nshada ntraste ge ne papa God mama evidence ya asem na wo kan ye no kore no na for to papa so wo kate line no eno an wo but minya evidence ya sanka Agradaa peke se adwuma na kam de be expose no ko na God nsem ni sisi so tina se omo ba be trap me se Agradaa so ayi che se omo ye bibi e be kwa se asem se me koso so girl ne so a na kwa se me Amankrado ene Obofour pese omugu ono Agradaa ni mu ase ana me Amankrado no person de me to trouble mu but o you see will be bet nipa no ba me Agradaa me a journalist you me no ordinary person you show the moon goddess bless up once what flow stars me a journalist and a magi mu santo e to di adwuma bi say ba that day me frɛ me nua ba general organic foods CEO directress Nana Brown sanana adwuma me huni se adwuma we say Agradaa no pesa ne ma no me ne nam Jimmy sa me suspect no but men ko honde sadia maka sam ni say no me pesa odi bi to adwenim na wo kira bi se ho asem ba me ho records da ho ko niam 1 or 2 bi ntino me na me trust again papa me ti Agradaa nsem na atoanse na ga na kwai me se voice be na kire se asem na wo kan ne kore na ampa na ga na nya Agradaa voice bi ama me a me shadan te voice na se papa Amankrado me very smart and intelligent ti ma entertain girl ni bi ko mu se adwuma Agradaa de ba ko eno ni adwuma na oni fulera Ghana na oyesika garu agent wo so to mu no eno ni adwuma na Agradaa ne taye omo chichire adwuma na omo de abeto so ana bi wo wa hwe yi a adwuma ni diwa wani mara ho so na wagu ho ni mu ase enti miliku sharp ti Agradaa sa wona asoma abayo ano a ka tie ne se amfa se ay original so na abayo ne so ba ye nso so dia ani Agradaa nche wani mu ba begu ase men kan bibiri yes men kan bibiri ya ku anim ana me ana me promise you se me biade bibire wo na me redi dia ma bidin Agradaa kwa kan tokwa chen ye amentokwa na bono so ena Agradaa metro se Agradaa eyo ba dwamanfo a ni fie emema timi bedino emensem si me di audio re betrew audio na me be expose Agradaa life and our life too or no ba samba life biem I'm telling you the gospel truth oba tigana eti awade ase ba dwaman adwaman no kura Agradaa wo we sorry we dey ho beto Rev Obofour okwase ba ma pe na se ba ma mpe wo a eyo hawo me na ade soma me e tire me se me nkosre sika nyina ma wo Agradaa se de ankanya wafira komnum ona ase yeso wafirim
me ko kasa fe bia fa bosom eba be so aya wo baka se wo ye sofo to dia fa bible ni gina so dem se wan kan chem se me nko sire sika Obofo ho ma wo ka kire me se me boa wo se mama pe so to ma bontin so Agradaa bodebo baba wa wote akonfufia bag body sisi na enko client ya ba a baba ya dro konfo ba na ho ofese na we say bosom no na Agradaa na na bosom we say bosom o jeje bosom so ana o ya adwuma ma o ye pa Joyce Apente Mensa nyame nshira o jeje bosom so ana o ya adwuma ma ye pa konfo ba na ho ofese wo ka konfo ba na ho ofese no bag body sisi o no apagya bag na kosoro konfo ba na ho akono sei no ayi ne mpaboa hyere no ayi mpaboa no konfo ba na ho ofese no ayi ni batakari konfo ba na ho akono sei no ayi ni brazier konfo ba na ho ofese no ayi ni dross konfo ba na ho ofese no abode na Agradaa abode ne to fashem ti abosom fie ya ka dwaman mu promasia Agradaa wonyo bi kura ese wo ka nipa kasa nka aka mi bi atia ware ase kwada de ba horom no mo krokro ne sai jeje no na na ho ofe kofo ba na ho ofe sei obamu adini sesi kofo ba na ho ofe sei no o ina tade kofo ba na ho ofe sei no o yin dross kofo ba na ho ofe sei no o yin brazier kofo ba na ho ofe sei no aboda ne to wei te Ghana ana atoni ni jimi oso me yanya so Agradaa o we hwan Agradaa we hwan ene mema wiase nyina ehunu se de osubante ye tumira ye kiresi ye Agradaa ye nkasa kake wo ba kanto kwa social media wo de okwasia baji udwan na ha dia wapini ho ofunte otu wadu mwa fufu lefo wotena akonya so na otu asese pata wadi kwatie bia bi Ghana wadi tuntum wadi fita wadi yellow wadi green wadi amere wawa sapele wadi nyina bi anse nyinu fufu lefo wotena ase na wunyunu afofo nyuno Agradaa otofo na nyunu na atia konya so tida bia na to aise kusu adwama nti size bia bikom ya kanka ho Agradaa ya ka prema fo ma onka ho Agradaa ba de krono ana obi amumuhie obi be challenge wo kwa yenya be ko ama ho e be ko twitwaje wo e ba de krono a obi challenge wo e be ko twitwaje wo yes what you want more susu kasa eba ne krono Agradaa se obi no challenge krono ho a ye ni pa be ebe mu gamu so tuoma bonten so waje ja ho man kwada keten fam kwada nko fam ba Agradaa wo de price na wo so price na wo ha mu so fufu lefo bag bo sisi na wo peja eje montom genene na wo de heje bodebo Agradaa ya de ye kan ye wo ho na akire wo konfo ba wo te Ghana o mani penya so konfo obi kase konfo na ho ofese hey na ho sisa na alafani boy South Africa boy no de kodi ni no konfo ba na ho ofese wajisika wi ayesen ko wode ko fie ko yesesi o na o kan fo na no wasan ro de dross no adi ni kwa wahu so tuom ayi modern filling station I say I share en chawro no use hotel bi horom Agradaa ne to ko adi peka say so kami wahu sikania wa trolete so de kwa koma betwani so fanto ne frichwa na ketetwa muda ebe nyinu
or the letter it to a category mu ebenyuno Agradaa onyunu onkanipa wo yakwa no to what to uti Ghana na jimi nko a kabana na yusu hama no usi fo ma no aso stiem no wade fa wura ma me mpacha obra fa wura ma mpacha obra ai mami enkasa bie wo yakwa no tum wote hama mu wasi fa mo no aso stiem abode ne to bema ni bema fa wura mu asa wase watima sa atena kanum ase ya bo Agradaa adua ba dwamanfo a o mani penya so Ghana agra akonfufia a wote a obi abase wo ba ba ye adwuma a wo kanfo na konfo ba na ho ofesei no ada he konfo ba last hour no road dross Agradaa it is set time no agare what tenancy pass ase ayi stretch black ibi Agradaa e de tia konfufie esa shebatakari guso hwe hiti ahodo e be wura body ni nyina mu na wabode ade ama obi se obi aba konfufie na wona na konfo ba na ho ofese na wada he konfo ba na ho ofese no ayu dross konfo ba na ho ofese no ayu brazier na wabode montom genene afurukutu seta mu nare yo hwe hiti ne mpampan a ebetima pie azan korano ese nkoye omo se wo bone say South Africa about cast one tafrim one film. Go see minute yadi ura resu 100 time adi pie no. One check. Me bold you know haya Agradaa. What a Ghana. Ana wanu fu su nyobia. Wa hu nkwana nketenkete uti Agradaa tu ba wiasi. Uti mi to mobile phone. Na dia begina social media. Wo launch mobile phone. Launch mobile phone e ba ne saying ono na akoto phone ana ode ba kire enye ba ma bia na atama no na bra kuru Santiago watoka ache no ade ni koyie na bra kuru Santiago watoka ade ache ni se demni anu die ho wa mama de pagi agra enti ba ma bia to atwomokro ache woda oba wi ase ba ma to atwomo ade ache woda ba ma to chalwete ade ache woda enkoyie o Ose enkoye nti wa ukunu owa waka ana akatem se ukunu kokodino enkoye dia ade a mekan Agradaa ade a mekan tieni yo e mane nkonkwa ya se meka senti obama ukunu sika ato mobile phone dia chewo e dia be kire Facebook o ya study meka no kra dia kire wo ne wo fo enti be ma chwade da secondary school phone koda na ye che bi ka ye che bi mobile phone iPhone 1 ye di chenfi ekoyie tina won fere wa wato mobile phone na anya ukunu na toma wo no wato mobile phone na be jafe iPhone 13 oh my I told you so ohu aniwu bodebo Agradaa bodebo eye ni no wada he fashem ade na age wo wiase ade ba ade na wo ji wo wiase wo dwaman ho Amankrado ni I warn you never listened o ti social media na o sorry a jimi nko a Agradaa de wa jimi o wo po bi na kontokwa wa nya obi a Rev Obofour etu ninka yesa wonka ya de bi wo onwene nkwachiri Obofour watra ne ntokwa several times what man succeed Agradaa we ya dro ben yo abetani dia kwakwose wode akatechu akwakwose ase dro ben we ya dro ben oso calculate lifestyle what's some mema o life musa oni anu manyam oni ani gie e wo life ana wote social media ana jimi nko opo bi e de ho atoto no a opo bi de ho akwakope no entoka wanyo bia iron boy opo bi ni nako na brown wo class ni na brown Agradaa kan kure yemfa kro no wa bo a odi anya ho Agradaa yemfa kro no wa bo ni Ghana odi anya ho eni asan chebe dia be na de chen na brown wa brani mojani ana odi raise glitch and glow
wa bread mojani and or dia general organic foods wa fa de kratch sha ayi Nana Santiago Nana Santiago wa gina ne yira chi ama matima raise business and na wunya yan kana na bra fo adwuma so I too late ala fani ba wote wano mo enkwada nketenkete eba konfufia Nana ho afeo no you top Nana ho afeo no you kamisa Nana ho afeo no you brazia Nana ho afeo no road ross Nana ho afeo no abode adie be na oju wi ase Agradaa oso mani penya so ana boni won se mi jamu kakra won so adane potamfo social media Ghana fo mon kai na mu adwuma na me ye Agradaa side bra na me di rechi no na me timi control no ema ne dam no eba fam kakra ba ma wo Agradaa bi twimi no mienu na wonya na nka be di no osuma mi ankose me nkosere sika firi Obofour mrew ene wo di natem open akuno ene Agradaa so be ku Obofour oso be ku Obofour tie wo de buntie Agradaa so be ku Obofour tie some say Obofour mo bi sika some me offer me tapo me awo ma sori wo the babe tie. You don't know me well. Me, I don't give them. Then I don't give Malafaka. What was here? Kwasia. Me ya masole. Na me chamu chesika. I don't get any nyai Obofour to be a big man sorry man. Obofour di chat. Ama di mumo je naje wa ya sekla no. Butie ensema okanya. Busa wo se nyansambe. Nyansambe na tayechiri. A wo kasasa. Oso be ku Obofour. Obofour who did me one for me go was sorry. Missy who did me one for me. What sorry me pami and sana I will kill you for Malafaka. Jesus Christ. I don't want to play this voice. No, maybe you are me. No, honestly speaking, let's put all those aside. Agradaa wakase obeku Obofour no. So Obofour and report case we say, Mesre Ghana bloggers. Edipa nkwa ana sabre eda fom no. Agradaa etwen fom. Agradaa ka to so obeku a. O ne boys o di jimie. Ya hwede atoto nkoda bi o hwe Dominic. Abrantie Agradaa timi twen boy ni wura wono ani fie. Abo ni wie san boni naked. Edi ni boni. Jesus Christ. Agradaa. Mami we nipa. Ena wo so obeku Obofour. Na mo Obofour fa ne light o. Tie nie. Obofour who did me one for me go was sorry. Missy who did me one for me. What sorry me pami and sana I will kill you for Malafaka. Jesus Me go was sorry. Hey. Me amashimi o. Agradaa say obeden. Obeku. O say I will come you for Malafaka. Jesus. Obofour report. Missy who did me one for me. What sorry me pami and sana I will kill you for Malafaka. Me go was sorry. Hey, Dia. Why you okay? Was say I don't lose anything. Tienie. Obofour who did me one for me go was sorry. Missy who did me one for me. What sorry me pami and sana I will kill you for Malafaka. Me go was sorry. Me I don't lose anything no. Opa never ever sorry me no be see me. What would you be kuna or call baby? Me I don't lose anything because I don't sell anything. Me mean or say I don't lose anything. Why is she saying that? They say na sorry ni nyina so bim. Asori na gu. O kwan bia wo try ya o yes obefa so no. Amfa. Enti Obofour e make sure say case we say oba report on ne. Ansa e bia de chene ate say e bia Agradaa ayi Obofour ewu e da ne fie. Ana Obofour apia ko baabi. Enkofo bia kwa kokunu kwantimfia. I too late. Ma Obofour na sa asem we say so. O make sure so oba report to Agradaa now. Ko otegana onti abrochire no fan light. Okwanya Agradaa timi di Dominic fa so. Yanhwe amania eto apia bebeleka. Agradaa is capable of doing anything. Or say she doesn't lose anything. What sorry dying 9 billion. Kwa di bebu Ghana for Ghana police for adwuma deninti amaso. Ana ye say abona sesa
Agradaa pia free chokwa no ka chem say men kan chia Rev Obofour no mato na asore dan no ana se ma nana o to asore na e too early men ton o se aman se de asore na ye ndi agu awia no nti mesere Obofour che na nkonto ma me bo Obofour ma na o se Amankrado men ko to Agradaa de aya no me mento o de chame kra me mpe ana me twa so ma ko kan kira Agradaa no obedi areho ene show na minim adia pa meni Agradaa na no bibia Obofour Agradaa ko tiafi na se constipation chi no oni na se bia de yemu atim kura Amankrado wahu na Obofour aye me ene me ko tiafi a me kwa akone ma ya ma chemo ami ntimi nchem Obofour na me sa eye Obofour jonso de Agradaa na se wa ma ne ho anya ha na ojonso gu di dross mu kakra bia eye Obofour na ma jonso gu mi dross mu kakra sa Agradaa kwanya nkoda bi no mu di no na ne ho antimi ama bibi bofa boys ne so no mo se omutu efrim no nkopom ba bi tena na se ebi Agradaa ho ama Obofour na ama me ho ama bibia Obofour and also be ku Obofour she mean business udimi ho agro me ku wa sore me se udimi ho agro me wa sore ni pa ne nsana aka I will kill you for pay Malafaka me ku wa sore me I don't lose anything no opa never how's that madam Nyamisha cash Agradaa be kan to kwa ba ko social media which is unpredictable Amankrado she ends up fighting the whole Ghana fighting the whole world why aya Agradaa otena asia na ope kwan obefa so a odi begu sofo osu be mpanimu asemo eho audio ni bi yeguso yanko yanim Benedicta Nyamisha one say what flow stars Benedicta dankwa it's a boy na u beba Ghana na u free boy no sha video no Amankrado akasa yanko yanim video society and come don't come to trust in something back here they go alone je koye so what je no pa how would you pan free what me dey go ko je pa ni pa ko mo je no pa ni aso na Nana do restart your phone binya mi asinki do kumi osie be me dey yo je koye na ntimi ma masters in flow ye ni ko na je ni mo na me don't Miss Canada, me go try from last. Dita mana wo abrochire na boy ni be hu wa wofo no. Me sami ni di nkoma ma me nya ni mu didi oba wa gen fi. Obi oni di nkoma bi o record no. Oni di nkoma very careful. Agradaa no. Oni acha de funche. Tena ma gi ni ayere asai. Tie nkoma ni ye. Obehu ba bi ogina. On person for us be person. On stay away. Before it's too late. Reta break kwa Nyamisha. Okay. When you know say if you campus and I say if you campus na ye e ba one one just a micro any come wa musa WhatsApp and I say wa musa face the country no WhatsApp na so musa me ye di won come a e na di aduma sese ye e ba ama mani ada no so sa atoma bibia no ba o focus say me budo no se ewiase ye ka se obi agimi a aya apostle Judas apetwantwi why a practical example of Jimmy why a practical example of Jimmy me so Jimmy for no mawie no tia me sheda ni ne ho tambiem me ka kire ne se memande ne the Bible ato ho no ka se me ka di agoro na ni ba na so no wadane social media Jimmy for odi kasre tem na me nimi se papa na Jimmy sa kama entertain no ana osan eboni aye oye video obabo Amankrado ba se ena Amankrado so ana ni pehu me wakodi ho adanse akra kire na kwa me ena me so na ma me ngegemu nyina ba life mo mi peja ugina baabi ano mu hunu se unim nyansa ano befa okoye se na wagini okoye no wantima protect papa no e ma papa no kokoto papa no ebusu to amaniem anim guase na ka hwana daso da ya se
so for usu bempa ne na bra benya ntokwa Amankrado me ho ankasa asem nke nsi ko eye ababaawa na brown osombo yaka obi a we die-hearted fan, die-hearted loyal personality okurabi na brown ono obi emom hye just when I say nyame hye Fadasia ono so eja opesofo osu bempa sementi we minia odidi matem man try se medi na tem da cause me na tena se 1-on-1 onye minie da tena me pese me said that relationship no ni ja no odi matem sa me catch you mo say ba bia mo kro no abaya na ye fere ma me ngege na ogina honom no mo timi nkonkonya nkunimu die etimo nsan no bia dine se me boa. There we go now. Oyo ba bronsam, oba busuani, oba sabi ompenku ni die mani pabrabo, debia o she ni paso. Now I just imagine, look at a personality like Nana Brown. Na mami ngege se wono ba be control Nana Brown. Baya wa bone bra. Onimu de. Na ngege enim ABCD to Z ontime nchro. Oso oba be she Nana Brown so. Entimi nsi entokwa besi Nana Brown empene ti finally entokwa ne besi oni obi nam na sebe ni nyansa ewo fom na sebe wasan jimi with all due respect na onya enlightening kakra sanyon ko na very dangerous o wanya very careful you will keep explaining yourself to many people here and there, left, right. There be able to answer because only obia or any plan so as I was saying bottom for and you'll be explaining yourself to many people all the time. Mama get a practical example. And acquire Mama get a so about me. When you need Jimmy Nkwa, do the century. When you need a Jimmy Nkwa. Tia asembi obaba kan live on camera asema obaka ha ofunu yanji e kra de ho kwado medi atem am so apostle na mi show because say one je okwa ha bedi atem okwa ha bedi atem and am see you mati obi atio ana mi peja pase akwa mama me frosia we do baba sisia ana mi ka tell say kwabla say mama papa say na aba mi no bi nya nim say Amankrado ni pabona mama patch on kubie enti now as you stop pese mama ne ne beko nemom yenyu so mama no na evidence so de ba on teni from break Amankrado kwa Amankrado ni papone ana se apostle and Paul sa pepepe ana akoye video praise mama na wo de ya ne tie se mama na se di mama na tem cherio wa boma baso omo huru se Amankrado no the pillar of the woman. There is no way we can break it through. Bra, mama no oni Amankrado enya ntokwa. I was saying make sure say yam peta mama ni Amankrado enya ntokwa. Na yam pen nsemo mama de be pie abonten afa Amankrado ho. Sadia be ya ye betimi dia break Amankrado. Ya tima anya sadia we say ya e be ya dene. Say betimi break Amankrado. Odi mi sadia Amankrado so tie o. Tiene no nsamo han mi. Amankrado de sama mu ni se jateburu. What you say? Onku ni nkugoda. Tiene Amankrado de sama mu ni se jateburu. What you say? Onku ni nkugoda. Oni mi say Amankrado ye jateburu a menku ni nkugo. Etu akwan on ba fa so ni say confusion si Agradaa jimi. Na se wonwene sana na brown. Na se chenchina achi woni Amankrado benya ntokwa ade ye nyina Agradaa echi na on se bi fa Amankrado ho a wo fa pia bontene en fa lock Amankrado na ye ngu Amankrado animu as because ya try several means say ya be let it down Amankrado entime mfae eti said ya Agradaa jimi a onimi nyansa te se na brown yidie ye nyusu Agradaa wa jimi no no oni Amankrado nya ntokwa ye nyina so Nanke ya ni Amankrado nyeden enya ntokwa. They tried, they couldn't. Me Amankrado ahu. Na me achamade o, me nkonkwase antokwa o. Me se me
One come here, men come. I just walk me. Santier be more. Yanji a credit, who can't do maybe at 10. I was apostle, I'm sure because once I have a do at and I'm sure Martin. Well, you too, and I mean, Pejapa said, I pray. My froze is here, we don't have this here. And I make a choice. Papa, say, Mama Papa, Sanabam. You know, you're in Amankrado, Pabon. Mama Pat's on Kubi. And now, as you stop us and Mammy and Never. Nemo, you saw my men. The evidence is on the back on 10 years from breaking Amankrado. Amankrado in Pabon. And I'll see Apostle and Paul, Papa, and I'll call you a video praising my men. Case close. Eti wano ene obaba tenase ewo camera mu eka se wono break Amankrado. Tell me oba tenase camera mu ka se Amankrado ma wie no a na e dead di say angege ka se wa bottom no eyampa. Oh yes. You're listening to the unpredictable Amankrado. What do we say? Upon the Paduduo bloggers, bebrebe, radio stations, software super passorema, aduba chimo and software nketwa, bebrebe nyina, yabekwa fa de kankan fobi, yakofa brantia bi, yantwa ntro, yafani kwagina court, yemude ni mu ase ni nyina no, omo antimi. Oba be di adanse nyina court say yamfa Amankrado into prison. Amfa. Nti, this is the time Amankrado ne Agradaa Jimmy for Anyantokwa. Let's use Anyama. Agradaa wa fa Amankrado ho. Wa bebo audio. Adi audio asan kwa jina court. Apostle Judas apetwenchi. Jimmy for bema. Kwa donto Jimmy for kwase to Judas. Odi manumu nsam akwa jina court say. Odi di adanse am obi ya fam into prison. Ya dismissal apamo. Amene abaya no wa yiransesem. What man take you? A dear man, I bet me Agradaa na mini kodi agora. Sabe, me botra na die bienu. Wano. Ma botra o Agradaa ma botra o. Wano anu mu nsem, ana bet me dia let me down. Ma bube o. Agradaa me Amankrado ma botra. You can never let me down in any way. So for osu be mpata mochi. Mo gangeye. Na sori maka hom onya nkrofo America mo shase afifafa yankodi ntronto no so still Amankrado is still Amankrado. I don't think evil. I'm still strong. Agradaa for me ho nsem na komo fam break me. You see how foolish you are. You see how stupid you look now on social media. What to say aboa bia ya dia bonu bro nya bre ya wi enye yiye pompa bo aboato na owi a enye yiye na o pompo ni nyunu nipa ne ho nya kono what say sa aboa no de na kobo baabi. You see how stupid you look now on social media. Adia me mu say Judas entry ejimi bro so uza me say danya ne hu futa mu cause ase me hu ni say onye me class we jimi bro so adia me hu say da mi hu se sabranti we se ejimi eye okofa ne abetoto na odu obi nan ato ho no obi ekuratu ne nan ato ho se na branku no osra se na look at this obi a wote social media o advertise amanfo product so obi mra meto o se obi adwuma na bra no so tisim no oni ne kuru yes onipa na wo ye advert amom no omo so ba be se adwuma no a where will it go? Nowhere. O se obi adwuma, o so ya advert ya mobi. Say emra me to obi ade, yankodi gwa o se nipa no. Na I wonder nkrofo o de o advert bra wo ne ngege. I don't know why. What convinced them? Anyama jimi a mo ye o social media. Obi a wo se wo ne ngege mo ni mo guase. Mo je ni guase. Even your video, cast it all. Now say what try so many times, so many years. So many ways, you know. Why the man breaki Amankrado? Amankrado ni Agradaa nyantokwa. Fe na o pesta ya de breaki Amankrado. You got it? If you don't get it, forget it. I will always be innocent till that kingdom come. Because I don't fight unnecessary fights.
I think before I go. Yes. Ya kano kwa na achire wo. Na pani toto Jimmy for social media bloggers nyina wono wanyini. Enso wanyini agya unyansa ho. Judas entry. Well na okasa yo. Jimmy nti okasa wonyene ho. Wotena microphone animu a entesu abatete aku animu. Eni entesu abapepe afo ano left and right. Onfa de akura de bepepa. Jimmy nti ne obate. Wose wo yira se bon, utimi ne wadanfo didi nkomo. Oba awaware na na umienu. Enti ane, sa wose wo gu na bra wadwuma. Oba ne ne tie, udidi na tam tete ne basa oba wo ne tie no. We ne se do pe. Timi nya daage timi kasa wo yira se bon ka kire me Amankrado. Ti ane sa wose na bra ugu na dwuma. Me enya me nwanwa. E bia na bra ne be ne nwanwa. Oba na ne tie no. Umfani nye bini na na yeta. So no yiri pia. Na se odo omu a yahwe mu biye ne monantie comportment will expose you. Ono ye pia na ngege ne kurekure mu na we re tachire backing vocal. Umpa ba no. Timi yes oyira se bon. Wajini. Da mamu de na wo kan sasa na kire me no. Samai aburo kira wa de. Enya oba open na benya. Wadi miye na wo kasa na bra wadi anenya da me anya mama na bia no anya da o se pro o sori anopa wuntu sekura wutimi didi di baba ne sei ana ubati test Agradaa ti obra kankan a wo bo no wo fie ho no Amankrado nie ye tumra ye kiresie o ye pia audio snatum yanko Agradaa na dwaman a obo adi adansi amana ne bakwada ketu a wodi 10 years akwara ne susua ne maami adwaman ehu audio ana mebɔ kire ono yanko I love you. I miss you so much, Biro. Flowing hair like coconut plant. I don't care whether I insult him. So shut up there. I do not care. So I do not know you. So shut up. Tobo asamu akwada we si akwada ketu asamu a wo kan owo mpena nkomo no odie no akwada ni 10 years Agradaa aba no akwada ni 10 years mpena nkomo ana odie onya sensem no wanfa odio ba ko eto aso wo yamba hye wo besu Agradaa nya obi a wate asori a esa wo sori Sunday se wo dware akona asori o oni ntete ye oni fie ho obra kankan ana Agradaa ebo ni fie ho oni ntete ye tie I love you. I miss you so much, Biro. Flowing hair like coconut plant. I don't care whether I insult him. So shut up there. I do not care. So I do not know you. So shut up. I like you, Biro. I want to sleep on you. Agradaa ajama ya koboye phone so niema Agradaa ajama ya koboye phone so niema ana esu ni bakwara ketwa Xposed no na tie Agradaa ajama ya koboye no sa text message we say Obofour no koye na no ana ba ma ne to ani fie ho one delete message no ti akwara na kwa kwatam phone o hwem na eniema ekoso akire nyina no akwara ne ye san ni nyina eno ne last eno no beba mebo kire wo sa tie biem I love you. I miss you so much, Biro. Flowing hair like coconut plant. I don't care whether I insult him. So shut up there. I do not care. So I do not know you. So shut up. I like you, Biro. I want to sleep on you. okay obuya we say nyina no ti ade akwara ne ye wa ha msi Biro.
Oboba mani di obo. You. What ye? Searching him. Agradaa. Yeah, bo organic audio ne de ma. Kwada wadi only 10 years. Only di dosa no. Agradaa fun so. Enkwasia niema Agradaa ete ni fie a oye adwaman. Esi Agradaa hu obi di adwaman aboni dua na enkoda. Agradaa me your unpredictable Amankrado. Never underrate me. Odi me di agro ebe fa se rapture. Where ma show mboa. Kwaso jejeme. Mema the shock of your life. The next time obi be ya papa obi di nani mo nyam to from ebe defend wo jimi fo ba krom fo ba kwase aba Agradaa te sew na se wa nya bibia na na se a mane nkodin jimi fo na wo praise ngege wo di mi matem wo praise kwase ato na tina wo di mi matem na me be tua uka Agradaa be catchira wo I told you, say me, you can't let me down. Don't even try. Don't even start. Agradaa, I have a lot of surprises. Me and for me nyagro. What's an answer me yedi kakra? Na brand ni BJ. Ana tena. Za my man wa bre. They say why ha? Fache no wate. Oboga fremia. Amai we de. Mamu se mama party I mere. Best car to fremia. Amai we de kaso same. So stupid. Nyodi na temende no. Da bia no pa wie ubatu ani no afre. Beta no afre back amai we de me pa chaw. Jama anu kakraman. Aboa. O ka se madawa hu. Me na yo. Me titenkwa nche he ya. I can surprise you any given fucking time. Family agro. Manyo bia me na medi matem. U krasi ni ba te se wawo. Asamo to wo a me kosu a kire Rev Obofour. Bla mi bremu o anopa wi anwumre me ni gina fo so se me nkọ na nkọ kina kwasia upie ba ya be obe mrentu asem e wo me so who born you by mistake Agradaa wajama na da die wo bakwara keto oni 10 years mu no hwade kwasia ba de mi be di agro ya de mi di agro me se Ghana mpani fu a wadi di o matam nyina na last stop ne me Jimmy Taba tie wo baketwa I love you. I miss you so much, Bill. Covering hair like coconut plant. I don't care whether I insult him, so shut up there. I do not care. So I do not know you, so shut up. I like you, Bill. I want to sleep on you. 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 Agradaa, where are you? So we Jimmy. Family agro. Make it that thick skin. Yes. You're listening to the unpredictable Amankrado. Oh yeah, me surprise you. Me say what you want with Jimmy, no. What me di agro. Mema o shock bia. Policy ni bia no bet me twitwaje o Ghana. Yes. Once when you one kai o, once one kai. And now back in one tia said that. Sada me tia, you're from unpredictable. Two niba. Kwada oba woni 10 years you. Look at niema wo che no fie. Kwada ketwa. Wo se watia so de nipa mara. Afutu oba na de bema. Agradaa. Afutu oba ana wo de bema. Ka kire yen. Ha? Che afutu a wo de bema. Ghana ma a mo ba wa sorry. Wa fie wotimi siesie ho nwie. Wa kwan a ene wo papa sama tata wo nguase a wo je. Akoda bi mo je di awre ho osu. Enkofo amom dum sika baaye a wudi wo bobone. Fa sika bra ba ji sika. Ankwa nkosi ba bia. Wo ji sika wie no asan bo na guso.
One say an edge when Guassier. Agradaa me audio so. But me near man na quine. Suanyansa nefa nyansa soa. Nefa nyansa etu anamon. Nasa san wa brabo. Ansa Agradaa masan shock ubiom. Me Agradaa do media go me wasu. Memo ya kra. One said they say oba life for who you no. Me na me ko. Afa de Rev Obofour no wadu. Woka so be cancer na nka magai. Woka so be cancer Amankrado be di matem o Rev Obofour be di atem. Na woka se magimi. Sa oba ya wo chia sofo osu bempa no. Na maka se wo chia sofo osu bempa na wo di matem. Ti me kwa kodi sofo osu bempa tem. I will never do that. I think before I do it. What you say? So oba wo chia sofo osu bempa na wo di matem. Odi nkwasi asem bebre na wo chia sofo osu bempa. Enti wanza wo free ancha no. Wanza camp no. Obi ankasa ntia sofo osu bempa bi o. Ya talanku. Ora na yusu nipa. Mokwa kase. Obi atalanku. Mese mama wiase nyina hunu ugini Agradaa. Amfa me ni agro. Me Amankrado hemi ye pa. Hemi ye. Mese jimi ma. Mese obi o ejimi ma. Anka uties kampempem ko otwi ko obereman. Last hour me na me bam ansa wo free cells. O choko. Twice yo. First one ya chill. First a chia baako. Second one a chia san bae. Me ana me djuma ana upie. Ma boa mo wafi. Sa me no banante sas me anu akọ enyina me na me yiwu. Enso bra na wo tisi otu ma na wo ye nkwase ya na ma ba wo kro no. Na me nyimo. Agradaa tie obra tantan na de tete oba na san tie biem. Adwaman su ene obra kankan na wo de awura oba ni mu no. San tie. Asiaba tie. I love you. I miss you so much, Biro. Common hair like coconut plant. I don't care whether I insult him. Wait, yari we piaka. Aboka. What boka? Ti asore dem. Eke ka weni manya me sompa. Ya wo sa wo ye guy. U beti me matem. Abake kan kwase asem de agumi mi hu fin. Wona ahye ho no. Next time, umpeni abagene bag. Yani ya mapapa wasoro dem ho. Neja ichimi. Wati? Yani ya mapapa wasoro dem ho neja ichimi.